Daai mense is alles klomp RV's wat so gepark is op die strand, langs die strand. Mense, lyk het my, kan daar uitkamp as hulle wil. Ongelooflik. There's 12-minute congestion in 8 kilometers. You are still on the fastest route. Hierdie is so 25-30 miles suid van Santa Barbara op pad Los Angeles toe. Vandag 23 Julie 2017.